Gilit thing ngai tan lo thlir hrin tu te chibai ule rui hlo hlom le hluar tak mai heroin chungchang hin soila tun ma chuan heroin te hi mi ho safa te le rui thei le theya chau ngai ani thina tu nai ro hei tam ta hle maya hemi heroin hi akholai minga tan hian number hian pe ve number 1 atanga 4 thleng in number 4 hi a quality thaber chi hi ani ome Mizoram aya hluar to hle maya an man thu te po chanchin thara hin kan phecham chi boka man chu lo atamang ti po hi chiang reng mai ei ba ka yan damdoi in emergency department casualty ata po number 4 overdose te hemi chiri ti mayang withdrawal symptom me te po hi om fo kat kat nuk to mai ni heroin hi opium atanga siam chu ani emi khovela opium chin tamnaram Afghanistan te Myanmar te Pakistan te le Thailand tiang te hian min hual vela Mizoram hi kolkong puiber pakhat ti te pona langani taksatana anna tho te le athat lo na te tiang te po soiran lan tumila eba ka hianin spasmoproxivon chungchang hi an soi ve te ang spasmoproxivon hi hemi opium atanga siam chu ani lova amai ro chu synthetic opium an ti opium angdovin athok ve ti na ni ani na chu taka chuanin spasmoproxivon hi hemi pumpui te hemi ril le kochung lamna chhok na thatak mai ni hemi capsule te hi eitura siam ani amai ro chu tamtakin inchunan an manga wangin thalai tamtak an thi pha hemi tamtak an pian sual pha kut ketan ngai ta pon po tamtak an omani hemi spasmoproxivon inchium na sa to ho te hi chu anthisen zam te po hi a cheto hunrei tak lo nei to ma sela an lo dam lovin dip khai ngai le hemi thisen zama dam doi chiulu ngai an om hianin chiulu har to a block du em maya aboi thak em to thin ani hemi popira hnai tang hianin crude opium an ti mai tiang hi an siam chuaka bang kan ti te poi ni mai thei chumi tang chuanin morphine an siam chuak le morphine chu thil dang eng no an chopola a thli fim le heroin a lo chuak ta heroin fir hi a phut wa lampang ani in a khadewa a chiu chi te nim chi te azuk chi le ai chi te po a oma opium atanga siam ru hlo te hianin hemi thuak na tho te hi ati yamin ati muanga mi taksana te po choka mut te po ti chuak the boka heroin ru hianin hemi vun aluma sadeu ham theya chuan nuam ti na le hemi hlim em na alem ti mayang euphoria antia tiang te oma thok te ti muanga chuan hemi mitnau te hi lo te pupil an ti hi asap tong chuan pinpoint pupil an ti luak te chuak theya in amaro chu ruizin po le khami anom na kha abotial tiala atopa pe chuanin anom na tak po hi an khe to lova ados te po ti sanzel angai to thin ani heroin poldal na hian chini te an manga emi bong te powder te maida te ba ka quinin thlengen mang thina poldal ani hianin hemi atho dan adang lam theya he ba ka ados hriat te po ka har to he wang hian overdose ala ombi ka overdose te pon tam pha ani chuan overdose alan sodan tlang putan suila overdose chuan thok te po muangin a zoya in thori bor te thori rok te po om theya theng ka te chuan thomia lo boka bp alo niama in ti hol tom vak te kai te po om theya in ni ko helovin na nom thin boka yang ani tiangat om rei chuan thina hial te po kha thleng thin ani in muile kut tiang te kut mor amot tin te po hi alo duk emo alo pol te theya chuan mitnau te hi tian anila
alo ye pinpoint ti mayang hi zuruya nen chuan en dang ane ailet ling che zuruya chuan hemi mit naute hi alo thang lian ani chuan heroin nga in emi a tha chuan in ta ti lo chuan darka engemaw zat nuwa tikhan withdrawal symptom alo langa tu chu om hle theilo na te khami rui le chak na satak mai ta kha lo oma chuan ti hol te na a ru te lo na chuaka zat mu thil theilo na te oma a then chun kwa te thalowa chuan thlan phim te pona buala vot ti na te po oma then chu an khua te po a secure thin an thin a chhia a in an mania chi ai na te an rei nuwa chuan depression te po om thei an khua te sika an ku te po lo khura in an mit tui te lo tla a hetianga withdrawal symptom kan ti hi an ninga tanga kar khatte a o theya thenka ta chuan ai rei po o thei mai thei opium atanga siam overdose a hianin naloxone hen an mang thina naloxone hianin opium le hemi heroin na tho te kha ti re a chuan minute reivak lawa po an thok te po lo panga vele mai thei ni in enkol da danga chuan atul dana zirin drip khai le damdoi dam pek te po ngai bok thini hemi heroin emo opium atanga thil siam overdose kan hriat amo kan hmu chuanin naloxone pek wat hi poimo hle ani hemi heroin opium khu damdoi te koden tel nang chi te le proxivon thlengin angol vei to simdu te tan hemi district tina hianin opioid substitution treatment anti OST clinic a oma amamo tan pan thei rengani ayen kolna damdoi te hi rui thei le angol ve thei thawani wangin uluk tak le phim khur taka pek chhothin ani in rui lo nga ini chuan hi hriar poimo khop mai rui lo nga ini chuan rui lo zuar te hianin lok nan ringot an mang che a I thian ten ni lawa I damdoi rui tur te pho kan pol dal sak thin che ni an rui lo kalna an hribik lawa pol dala ni lo te po azor tu thian hribik chuang lo hlok na umin an zuar chhong ve mai thin ani chuan dan king ko tu te tanga harsat nan to in an mani dor tu te an pu a an thanga te po an o ti le dai thin ani he azor tu te tol tu te hi dam tak hi chuan rui lo an ti ve lawa ti an ne kin tam tak chuan in tengka chuan rui lo ngai te an ho em zo kha ma sela poisa an du wangin poisa an du wang khanang ma khamangai angin an lang mai thin chok ani chuan ilo overdose ani pon enga man ngai chuang lo che a an ngai sak lamung che in thima la poya ti chuang lo tu nei tu te laka an mani an him phot chuan in engma poisa kan nei chuang lo ani in duai tam rui lo te lo khoi ta la odi ten lo om ta la engtin man ti lawang che an tlan chit chan jok ng che in zuzuar thei chuan in I rui lu tuk don an hriat chuan in bel tolo turin an thil ta lang che rui hlo tiang zuar te chu an ni ve lawa ayen kol na po an thil lawang che in rui hlo I thla thei nan ayen kol na po an ko mu lawang che rui hlo ngai te en kol na hi an sum don na ti chetu ani in en kol na hla om ji an thil hlo jok don che ni he zong te wang hianin rui hlo zuar te hi kan ram le nam mel ma an ni rui hlo do hi kan mamo em ani hi chu kan threvek ome an ti tira rui hlo ti tu te hianin tu ma in angolan ve yang ti te drug addict an ni yang ti te hi an in rebik lovani tiang tu khanin an in ngai ngam bik lovani ama ro chuan ti zela ti khanin drug addict rui hlo ngol ve alom ni thoi mai ni chu wagin poimo em mai chu voi khat po ti chin lo hi ni voi khat po ti chin lovila test lovila hi kan himna ni ti I hriang khang kha rui hlo hla om tak heroin chung cha kan soi thei tlem chu ni te se